ovaj poseban dan, Dana zaštite životinja, skrenuo bih na jednu vrlo važnu pozornost o udomljavanju naših ljubimaca. Da bi čovjek bio sretan, može imati svog ljubimca koji mu može puno dati ljubavi, ali tu ljubav treba uzvratiti. Jedan aspekt je vrlo važan, da se životinja može udomiti i to je najjednostavniji, najromantičniji, najbolji način prihvaćanja i davanja ljubavi toj životinji, a ništa nas ne košta. Ali to podrazumijeva i određenu odgovornost. Da bi čovjek imao, da bi udomio životinju, mora biti odgovoran, mora se brinuti kako prehrambeno, tako zdravstveno, s puno ljubavi i dakle ne pustiti životinju da bude prepuštena sama sebi. A ako smo uzeli životinju koja nema svog vlasnika, napravili smo već veliku stvar. Tako da bih apelirao na svakoga koji ima mogućnosti, volje i želje i odgovornosti i ljubavi da svako udomi životinju, jer tim će napraviti jedno veliko dobro djelo. Kad si sretan šapicama lupiti, kad si sretan šapicama lupiti, da čujem vas, kad si sretan